na so si bedwam na obehwe wa Adom TV so nti na ase nkomo anopai ade ache ye de kase na kwagudi aduru so no ye online portal no nseba hodwe wo so na Africa no do bonkwata no so kwasinsia ye kwado ye kuta no ye behwe na poso na wo hu nsem wene ebaye kwasi kwaba mejo so kwata na ba yes bibia boko de o nyankopon gusu ye da nyamia sese na otwi kakra ye wie no so alisa bosume no so sia bosume no so sia esa kana nu na ye wie bosume ye toso enkro thank you o afempim ye no ene adwenu miensa ti fatu trim na aka ye last quarter na ye we ya ye de e connect ye 2023 edinkra afinche ba o otu afi say ya good year but still nyame behwe ya adwo nyame gusu pe e munye nyame sakrana thank you yes wono onu munya nkopona de nyina di bua won ewie wo yie e be kada kumpo am ya to ye de promu a nyame beka ya hye be de mo gidi batam ya dan so me ka kiro se gidi bie nu a enwuma enka ho e be yi enti ne ewu ye nyina na de aso trim se ye twa nyankopon ne mua ne nhira ne nkanko ne mpagya ne kese no ni akasanso ye keka ye ho tu anamon yes ena no bisa Moses said ye ne kitaw se puma ne kitaw thank you to be no be bin kitaw nyankopon betimi nhira sa pepe na won so a odi obi ka wo share bo se ending no chia ending na so because the cross prayer topic ene kana wode no so we ntwe a Onsbeko gine bia ka se nyame antie me mpaibo baby nyame releases ka no na ade ya ka sesem kakra okro mpacho obi prayer point ne kana wo de no ye di no kura ma ye ho anka ni pegu aso dem bebre nka be brasi ya no ntimi nkodi dance ye se na no a me so mpaibo nyame tie me mpaibo no nipa na frɛ me de sika ma no wo de ka tua so baby bia what ma tua wo aka I'm telling you baby bia no matter how small tie pe bibi ye ibi ameka se ndansuo yi kura ye ton yi se wuyi no eka mu kura 9 cedis a o mu mako 30 yes oh e say 50 pesos 50 pesos ya benya kakra wo ho bottled water yi baby ton 2 cedis 50 pesos baby kwa last me to be 2 cedis e bi nso ton 3 cedis that means ba ko betuma o mbe 1 cedi 80 pesos anase o mu 2 cedi mpo ana 2 cedi 20 pesos kwa udi je 3 cedi na to mako ba ko tena ukura 8 cedi wo ho adwo no credit enkade na efesa kosisi amaso akọ wona ye nsuo nche sempacho mo bia bi wo ha no betume ne amuso manfo nhina ntonsuo umma bi na menkoto me wiam nim sika brew atenfaso na so no credit be ko no atum diska no ko na wo bank kura atum na wo a obaji nsuo no credit credit bank kura ye kwasan la be kokrofo sha jacket eji book o passbook atro sika na beto okra ye da sori ye kwa na kwabra na ato oba besia Kumasi Central Market atem sika dia ma bema se fakra cars beton won se bi wadwene nye kora ama no waton cars na wieo right ni sika botena amba emfaso a amba nipa no no to fi se obe ware se wie osade sika na ko ware oba ba foforo o na bra ne su okumba man ebi ameka se nkrofo abodam ma bebre abodam dodo no a ye kwase abu a mema bu wo mo because me se oba sika ye tafre ho ye hyehyɛ ye da ho oba me no netimi kunu ne o ma me sika ye wasede se o ma me sika me pa na mtua but o ji oba sika na oba fi na kuma me sika ma wa dua boda ho o enye na no but na kuma no kora wode ma wo no ensem bi ta kire honhom fam da bia me ka se me se nyame e de boneche but the consequences of bonne eno de emfiri and de tenede eno de boni akatua so de eno owuo nyame e de bonne eche na emom bonne no consequences of bonne eno no nye nyame asemo a emfiri odi kofi apede unya microphone na wa be chichiri ye de na omuti very good morning to Reverend Kingsley Abiajem. So for you know that Trinity Baptist Church as for no adwa na otwi nyina integrity conference Trinity Baptist Church enti efiti ena no dwoada ena Dr. Michael Bodi Nyameche ena ye besom ye ne benada ena prophet na say pokusa akode e baaye ne wukwada ye nura
ɛna prophet Eric Oklu ɛbai ɛnɛ yɛ toa so ɔkyini fiada kosi ne kwesi ɛbɛ toa so ɛwɔ Trinity Baptist me say ɔsi ɛyɛ me de se ɔsim se yɛnkɔ awurade fie enwumre mɛkɔ etiye so yɛnkɔ opposite UPSC ne yɛnkɔ som ne ne asɔfo ne nyinaa emmom we nya sɔfo bɔmpa yɛ mama sɛm dabi obia na ɛkɔtene ne bra wo afemu ne nyinaa ne yɛ kɔwrɔ de agu fam nya paatare foforo ɛde ahyɛ si ewura ba se bɔne adwoa would be ni pa bɔne fa nyame bɔne nyame betimi de akyɛw yes na emo ma ho nsusu aso de ho aso twen ne de ba de be ni pa bɔne de ka fa yɛ nyame bɔne ni pa be cool simple daily graphic adwoa 400 school children stranded. Rainstorm rips off school roof. Page 13 of Daily Graphic. Scrap Article 71. It's unfair. TUC charges. And TUC penny per trefo penny. And an infoni Adam. Yes. Send an macasam 6 to the Ghana for in India. So, an Article 71 holders. In this next so we want to be too so yes yeah and I said my pay near enchrimu a politician be buy to the biana bufu esre sound say omodwuma no mo ye no there's no job security but obi a doctor there's job security but every am catch am say obi ni wa Ghana fo eso aye ho e ko no say president Gufado wa ma president Ghana bewu Obi ansoma o say Obi ansoma o Obi anko MPBA office kwa kanche say wa ma ye member of parliament Ghana bebo ye be ka kora o pa wonye Obi ansoma o politics bebre so kira de o yes e no mu jai kwa ye de Obi ni wa wafro politics Ghana ni bi antwe krata amre o enye by force o be politician Eti ye ni job security no eye non starter lots of them had job and they secured no mu free mu ba the insecure one Obi anfre o It is how much more can say your job security. Obi and flow politics. Obi no our flow. Ghana fu bi an track amra o se be MP and abe president and abe CU and as minister. Me se ye wa honye hie mu a. Ye mi nyina ye feel say ye wa honye hie. Ade ti team determine abanye dwumafo civil servant akachia be si edu article 71 for so de a yetimi twem be semfie na ya fa de ba be determine o salary why okay se men kasem se nya krono na pese mo boya ye fiti afiase a abani akatwa nhye ba se betu akatwa mu a ye nyina ye teacherfo ye tumu a ye nyina ye hu ade nti no se ba akofo de otwa fie mi no fie miensa ansa na determine akatwa obeje special in ben kwa na wo ye o ka say e na wo na adwe o ma na adwe ho o ma be so no oti mo kan say job 600 ana club 600 say no mu no oti ho na o ma be na wo dwe o ma be o ma be ye Ghana kwasi I said we are pretending. Oh, aju. Debbie, oh my God, now I'm about to Debbie, I'm representing you. I'm representing you. Oh, Parliament. Oh, I'm say you know. My young politicians can say they treat teachers for car. Never mind for politics in Ghana. Let's treat politicians the way we treat civil servant. Never mind for a politician. So, mama free teaching so I'm a politics more. Okay. Yet your mama for to be entry rent. Obama you say 3-4 years what down East Legon. What do I offer you mapa? One offer teaching. One be some ni papa ni someone. Who would die in Ghana? I can't say no take and I'm Tina also miss out with him. We are here to say. I want to say Makasan. Same as I was winty only hearing a do some. Sakas and air say you are here to sell. You are here for your selfish parochial interest. And you think Ghanaians don't know? You know. MP will feel a Ghana now. Or feel one crying. I won't cry. Or so a pass about some ye. Tell us one baby. Ghana crown ye. It will barber some ye. Or buy your be or barber some no.
owo fie won kran ko benya ba bi atena kama no o se da bi enfie na ne yensama no about 120,000 Ghana cedis for the Kohandan. No what is says come. It comes with the job. What this says come. No akwatena ne fie. Oh. No this says come. Now they no one see can see dan. Boni make asma catch am say MPs count na Ghana ebre. Kwasi. On one see can see dan no. O mean the bonefo. Na yen hwehwe say affordable housing you kuro muso musi. How affordable is that house? Omwa. To ani a chama guess. Omwa the twa moto no what my guess. Amoto ayo ni hia wa. So betimi akata owura betimi aho. Me see telebi akwasi wo hia maaya bi pa se so na sa fuel voucher yi. Ebi je ton o. Ebi je ton wo hia wa wo kura bi a e bi 1000 Ghana. Ade na abanya de ne no o se ma me 900 na me fa 1000 e ma wo. Nwe ni pa wo. Ghana politicians. Muti mo dodo. We wicked. Ghana politicians. Kwasi adwuma ne ho adwuma bia na ewo wo ho. Debi. Adwuma bia ewo wo ho. Se sa na ewo bia wo adwuma bia ho Ghana do am tell you say Ghana ni bia complain da. Kwasi wo ne wan fa adwuma pa. Next time fa adwuma papa. Ghana ni bia no complain da. Yes, sorry, ya ma omo fuel vouchers. Wanya bi da. Se me afik me ya take 71 holder. Fuel voucher no wanya bi da. Enti me ba ye no, ye ntimi ndi tell me salary. Ye hwe ye ma ye adwuma afin hia nan. Afa ni ate committee ye ba behwe akatwi ababaje. Wa bre what tripartite committee. Oh, why card no ukura bi. Why card na de je fango no. Ukura bi da. Omo na dwene wo man ne ho. Omo na hyehyɛ mbra. Omo na represent your mbra se bedwafie. Omo na omo tena se to aba. E ma nyama koyie wo man yi mu. Adwenye se You get it. Adwuma bi an wo ho. Wo de na bi enwo ni so a. But omo de en enwo na soso. Ye politicians say wo Ghana. Adwa se me nsuro nyame na make especially president Kufuor Ben. Aswafo be 60% abonche obia. So my dey. Omo bonche obia. Omo bon se omo anko school enu akira na so muti na ewu. Adwuma no mo ye no. Omo hu adwuma na ni so. Ti adwuma na se. Oh okay. And omo sade kokoti ni akaka bensem. Say yesu man no. Na gomra ne ho ase beka chance wa bon. Indiscipline as a show mama. You be a friend say. Boys na boys ni say the Ghana. Kwasi you be a friend ego defensive method and a mechanism. What born into one ma for my own country and say what born. Thank you. No. Ghana on calls for EU timber trade license. Some labujinapo and can say CJ advocates financial independence of judiciary. Yeah. Ya kan de kase bom. Enra so ya kan ho asem. Ombe ya court ne boy den. Unye independence program dey to my court. Say asem ne ba na wa kan fi. Daily Graphic. Ghanaian Times. Measures to ensure public health safety. FDA to clamp down on media over promotion of unapproved medicines. Sadly, I mean more multimedia system abasopa. Say also what to do na person the Badwam. Na we need FDA accreditation. Enya de be panam ye. Ma me bon TV show. Ye nchi sika ni echiwade ye pesika bat. Ye to de bone magana for. She na wo commercial na kwa de wi ye be dan wa mo akwa aba no. Sentina bebrese ye ha adwen. That is multimedia for you. Na wo FDA approve kwa no ba na be kaka se bi da nye wi a ye frɛ no tim panimfo ani. Musuapon emuni multimedia. Thank you. When ya hwebanya nimdie sua hunu ntiase. Wo de opa ye adwuma no won ketewa ni mu a wo no aba retirement wa ha. I'm telling you. Wo be graduate wa. Multimedia. Wo be graduate wa ha. Multimedia ase. Yes. Musua de wa. Multimedia. Obia bi wa ha. Obia bi wa ha. Adwuma adwaba na receptionist kwa masters. Na unka masters na ka je de. Etunya dru an manema na different na manfo ntia asabase no. Se maka se wo se. Ye kan trasa. Wo se ha unimark fo. Hwe. Omo ne be yesehye na nkwada na ba ha. Be ye training. Training omo. Ewia eje omo na omo ko na enye internship sa keke no se wo de krata ba be ye bosumi no Robek. E wo so omo ba. Multimedia. Be ye hyehyeye. Hwe. De e be kiro mo akro mu nsua no school. Papa so ba be ye adwuma wa ate. Necessary. We don't 5 days 6 months. Ubon susue different one mu. Yes. Ba be nya characters ni nyina nso bi. Bibia bi wo. 38th National Farmers Day to be held in Western Region. Udi ampadu achi.
Ghana to say adwuma na de o adwuma na de sika wom ahusiesie wom odakora no asori enye hwe adwuma we adwuma na de. Hey, police chase man for allegedly poisoning girlfriend to death. Hey, working hard till December. Ghanaian Times. Daily Ghana do I call line. Mahama girl thrown over car bribe comment. Stay focused. We will win. Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia. Konjopoku endorses Vice President Ken launches donation platform. Daily Guide. Your online portal on Prime Time launches 2023 National Science and Maths Quiz. We only say joy. You dear chile. Oh yes, and now we also know Afiama Fonche Amaniampon Senior High School. Anyway, two drivers in critical condition after ghastly accident at Gomwa Pochin. Kolebu settles Buhaha. Also, when I'm saying a baby babonti, I almost say dialysis board one more tomb. We also crown kidney dialysis price hike illegal. Minta Kando. Next, I'll come back to the for a quo. My power up on the Samson or a ranking member. Many fear dead in accident near Peki. It's when in summer who will be away online portal no eso. Yeah, die waba. I can see him ebe to so him watching.